Hello so bite ho nabon chan kom tha salam kahin bolin he kom tha hi to go min ta sadam thena lama jong hin ko tha iman deu hi ikinet na pe no a hi in jan hi kum lui bye bye ni ko a hi to nin chun ta sadam thena lama a phalo chi bad habit ho ida tha deu de sa nan chun chi self medication ki topic mang chan video ne khat release kan bolin ti chu doctor ki sa lawa ai ma ma chama pharmacy ki chi a lo ne a phat lo dan ba hi kana sai hi in a link description a hin ko question ana leo hi tin hichi video bel amin chun hichi antibiotic resistance ki hi neo khan se in katin abidang chu kan sai ta in aji chu hichi topic hi tu la tua global hot topic khat chu hi in a serious dan dan chu I hope prime minister PM Narendra Modi ki sanin jong warning ai pi hi ta in ama last month ki baat last Sunday chu hi in hicha chun haulim na na jin hichi antibiotic resistance chung changa hin ICMR Indian Council of Medical Research amho report modu jia chu hichi antibiotic resistance ki hi India sunga chu serious public health problem khat a hi ta ja chu PM Narendra Modi in jong hichi chu aholim na highlight en bol a hi in a hi le hichi antibiotic resistance ki hi EPM ita hi le antibiotic misuse ja antibiotic resistance pe ma hi in namo ve se zo si doctor ki ba sa lo ha pharmacy ki che jinga hichi antibiotic lo ho kimon ki ti pa hichi pa hi a hi in idan chu antibiotic ki ti hi ako suma ados uma a hi in ako singlawan le ados singlawan ne ki ti pa hichi ji a chu hichi antibiotic ki ti ho hi atha la sam ki chu atama hi po in anat na hi jo chu atha ma jo a hi le hichi antibiotic ho hin atha zo ta lo a hi in hichi a chu hichi chu antibiotic resistance ki ti a hi in a hi le hichi problem ni chana serious ham ni ta hele globally a chu 1.3 million people dead per year hi in dan chu kum na he 1.3 million people hi manile sina antibiotic resistance ai thizo wa hi in an thi chu ania is mahale 3500 dead per day hi in hi chu e ho India sunga hi ba ki na he chu global data sanga chu serious zo ki na hi in ICMR report dung ja chu hi 2019 a hi India sunga hi antibiotic resistance ja thi mi ja hami ta hi le 3 lakhs hi in hi chu ai ho kuki society ho kuki population sanga chu katam zo ding hi ta in serious dan chu ai le jin hi report dung ja ki mukit chu pi hami ta hi le 85% pharmacy ho hin antibiotic ho hi doctor jaw lo gen amo pi jing na hi le hi ja chu hi antibiotic ki ti ho hi misuse ma antibiotic resistance hong pi do a hi in a hi le chun hi chi e ho ding a pha po in e ho society a jong lo a hi po in a min a hi le chun hi bad habit pa hi inga du le sa na chu focus ka hin bo hin tin